President Yoweri Kaguta Museveni yasime imirimo yone ekorwa kigombe cha NRM Nyekundire Group omurkanungu ahabwe imirimo genderiro kunywanisa no kukumira abantu hamwe ahabwe ntunguka. Aba yabashagikana miliyoni 500 kandi yabaraganisa n'ecyoma cyo kwatuza enkoko hamwe n'ecyo kutagasa obwana bw'enkoko. Nyekundire banjisha okurabe no kubahe mkono mwana mushaho yanyu pineri yokora kongona garike Kampala umushaho yanyu yokubika no kweguza nzafta miliyoni 500. Abebembezi ba Kanungu basima government ahawe byabakorire kandi bagishaba no kubakorra ebitaka kozwe. Nani mshauri wa excellence ngo tuhereze skiing hub abari kwegere harani n'amashusho n'abari munsi muriyo bariyo ubwa hati Kanungu twakirire biliyoni 20 kandi na miliyoni 205 kandi zisente zibasize kuzo mu bantu bari kwika omutwaro gumwe na 98. Omurutayo rwa Museveni cyashangwa ngo abahirwe sente za PDM abinjo mu Kanungu bakazikoresa kucendeze bizu byuma kagabo n'ingash basic needs. President yatayero muhinji ayesigwa Kenneth owo muri Nyamirama Town Council kandi ogu akakoresa kurungi sente za parish development model. Hate kuno zigumizemo zafa za round ya kabiri emwe zirabani 10 endisho zarabana mushanju n'izira zarabonana ya munana hafaho bishatu asigara bitanu ngweno hati yebiyani 10 mbigurize na kwateni twashanga nazigura katafuke kujya mukabekari kayarye sheri yechakare kambamati agona safara yenge moteli angafani ne kujya ngo ogu president yamshagikana miliyoni 10 okongera mbintu ebyakozire konka ntahanyisha abantu abakonka kuruhari yantungamo ndi abantu bitwa y'umunaku kandi sizindi zitunguye ati nyenda ngune mu mutunguke mushenka bari abande amahanga kandi atabenshoma mashomo history geography director shomo shanga America Canada industrial revolution agrarian revolution abantu bakawa Gasha kwa Hweza Wilfred.